TMTV. Selam dostlar, her barışağızğa da təmli qoynar selamlar yollab, min Bulat Bayramov'dan Mustafa Çelik kanalında təmli kürəş tapşırığını başlap jibərəm. Hər atına bizge siz yaratqan jırışçılar kilələrdə siz yollağan reseptlar boyunca nə söyle bolsa bizge pişirilər. Hem bugün sizge qarşı kürəşirgə deyip jinlər sızğanıb, yox sızğanmağan ekan. Jinlərin əli sızğanırğa ülgürməgən popüler jırışçımız siz yaratqan jırışçı İldar Ahmedov kildi. Eydəki dostlar, alqışlar qarşı alıb. Selam Bulat. İldar, ve aleykümselam. Oho. Kuştaraş bile kilemiz. Mene İldar maladis indi o mene. Ne ko'rinib tura. Kimdir anda 3 yıl ilk bazında indi kugarib etken banklar kesal mene 2018 deb yazılgan bank kapı. 2018 свежий быйылгы. İldar kim yaptı mene? Kim yaptı? Onu özüm yaptım. Sen için özüm yasamadım. Hatır yasadım. Hatırlandı deb ayting biz. İldar, men bizning ko'plarning so'rovi tuaymi? Yakubovichni qaraganda topshir necha daragan o'rizimlarni deb aytsa, o'xshaymiz bizlarni. O'xshayasin kelyapti. Proba solaylik. Deydilar. İndirekt xotinning indirekt ishini yasovchi ekandan indirekt yavush ekansan. Shundan zo'r qo'shib berding hali. Gitmem. Tüttüğü onunla yarar. Alboy ulamani yoshlik. Bizlar shulay barsizlar. Молодец, sen bugungi jinguvchi. Sağ ol, sağ ol. İldar. 3 tane jingishni rahmat. Ega tamli kurashimizni boshlab jibaring. İldar, bu sezondan bizim tapşırığımızın qoidalari o'zgardi. O'zing de aniq ko'rib turasan. Hali shu xatir jiktir bunda erkinroq bo'lib ketganda, rahatroq chunki sen bir o'zingni benim bilan bunda sening kundashing yo'q. Sening kundashing televizor qarshısında hozir divanga o'tirib bizni kuzatadi. Hozir bizim televizyon tomoshachilar ular retseptlarni yo'llaylarda sen shu retsept bo'yicha hozirlaysan. Agarda sening hozirlagan retsepting aning retsepti bilan tangal to'g'ri kelgan, o'xshashlik bor ekan, fotografiyasini qarab, demak sen jinguvchi. Agar yo'q ekan, jinguvchi ul ham ko'k martabasi keta ana tiyoqqa. Televizorning tiyog'ina. Anladın mı? Anladım. Şuna göre ayda bugün siyah qarşı kurashishim Qozon qizi Ruzila bilan tanishib olaylik. İxtibar ekranda. Ruzila Salahiyeva bugungi kunda Qozonda yashay. Osharga yaxshi pishiram, ham bu menga hechsiz jingu olib kelirga tegishli yo'l. Ruzila kichkina chaqda bal osharga bek yaratgan. Shunga ko'radir tortlar, chakshak kabi rizqlarni ayrichada yaratib pishiram deydi Ruzila bizga. Ikki bola tarbiyalab, irina yaxshi xotin, yaqinlarına yaxshi xo'jabika, Ruzila Anas qizina zo'r o'ngishlar. Ya Ildar tanıştık Ruzila bilan. Mana shunday Ruzila, oqsha sanavchi Ruzila, oqsha sanavchi ham bal yaratuvchi deb aytara kerak. Shuncha qiziq hozirda bal urlab boshlaydi ekan, eri ko'rmaganda. Erishgan ketgach. Mana shunday rizqlar yo'llagan bu qiymashliklar deb atalanmaydi bu, bilmayman. Ne qolsadagi bir konfet qadar shag'in bu zo'r bunday. Ildar, sen mana shunday narsani hozirlab berishga kerak bo'lgan. Shunday narsa. Agar shunday bir kelib chiqar ekansan, shunday narsa. Jinga olasan. Yo'q ekan, ko'k martabasi Ruzila anasınaga ketishadi. Yo'q, Anas qizina. Tishdan buni yasab bo'ladi, qaraganda buni. Hemen Sen olib tishdan shulay yasab qarayman. Anasin siylashirmiz, yarar Ildar, men senga o'ngishlar tilab qolam. Rahmat. Ya, siz do'stlar aylangiz, qiziqli angama ko'rsatingiz ham endi Ildarning nindi chef повар ekanini, ko'man nindi kulinar ekanini hozir ko'ramiz birgalashib. Ya Ildar fotodan ko'ringancha, belgili bo'lgancha, ingredientlar, nindi ingredientlari bor edi. Anda mana bu narsa yashil narsa-ku endi bu. Narsa deb ataladi. Strishkoviy fasol. Strishko, tatarcha shvoymi? Strishkoviy fasol. Endi anlari. Pomidor ko'rdim men anda. Pomidor ko'rdim, barangini. Bor edi, barangisida. Mana tag'in kishir. Kishida bor. Ham anda bilasizmi? İt kesaklari ko'rdim men. It. Qora it tugul. Shu, qora tugul shu. Mana pishmagan it yo'q. Shuni ko'rib bu pishirib oldindan fotoga tushirgan. Aniga ham ishlagan edi. Falgaga turilgan edi. Falgaga qo'ysa shunaqta tiralar.
Значит, аны кыздырырга керек болгон. Духовкага тыгырга. Духовкага тыгырга керек болачак. Шуңа мен духовканы азыр кабызып коермун. Шуңа айлар нәрсе. Тура барасың да, айда. Мен сенің үшін мында бір нәрсе эшлебейм. Яра. Барасың сен өзің эшләргә тиеш басың. Айда башлап тауыктан. Иттен тауыктан башлайм. Тауыктан башлайсың да бүтән нәрсәне турыйсың да шакмаклап, мында белмим, куплапмы, яисә ышпышмаклапмы, антын үзең беләсең, яме? Яра. Сиңа уңышлар теләп калам һәм беләсең, сиңа ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл соргысы заводы, Ачык акционерлык җәмгыяте. Һәм менә әйтим әле. Кукмара Сауда маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча бездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлы өчен әлеге заманча шәп савыт-сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез, Илдар. Беләсеңме нәрсә? Мен моны юкка күрсәтмим бит. Менә бу таба өчен, менә бу жаровня инде аның исеме. Кәштрүл жаровня дип атала инде ул. Шуның өчен көрәшәсез бүген, кара ручкаларын дип. Әгәр сен бүген җиңсәң, бу приз синеке, җиңмәсәң, китә ул Розилә Әнәс кызына. Казанга. Бик зур рәхмәт спонсорыбызга, Илдар, әйдә, сиңа уңышлар теләп калам. Уңышлар телим дә һәм әлбәттә сорыйм инде синең соңгы вакытта нинди планнарың, гомумән нинди эшләрең бар, нәрсә эшләп җирсең, нәрсә майтарасың. Безгә шул бер сорау, нинди җыр яздырдың, нинди җырга клип төшердең? Клип, Тагын нәрсә? Гастрольный график. Гастрольный. Кайларда җирисез? Кем белән җирисез? Яйлар, сөйләй дә башла. Киттек беренчесе. Нәрсә дип әйтергә дә, кайсыннан башларга да белгән юк. Теге концертлар бик күп булгач, Җырлар ди. җырлар күп булгач, концертлар бик күп булгач, гастрольный тур. Алла, кайтып та кергән юк, кем әйтмешли. Юк инде бу теге уйнап карасың да шу. Җырлардан башлыйк. Җырлардан башлыйк. Менә нинди берәр бәлкем соңгы вакытта яздырга да мощный җыр бардыр әйтерсең. Юк, ни соңгы арада менә нитеп бик эшләгән юк әле бу соңгы елларда Рамил Асхадуллин белән, Менә шуның җырларын эшли башладык. Менә теге узганча җилдигән чыкканы инде. Сиягы белән турысың монда? Сиягы белән түгел нишә. Сиягы белән турадың көн. Кайсы? Шуны. Илдар, Чамалатма таш. Чамалатма. Чоңладым. Бик ваклама. Ярый безгә менә монда шапмаклар булса. Шулаймы? Рамил Асхадуллин. Шуның белән эшли башладык. Нинди Шу. җыр? Менә хәзер Тагын күкеле сәгать 2. Күкеле сәгать 3. Күкеле сәгать юк, аларын түгел инде, ни. Бар инде да җырлар. Менә узганчы җилен чыгарган идек әле яңагынан. Менә алай. Аннары тагын бер җыр бар, менә хәзер ни эшләп киләбез инде, шуны яздырасы гына калды инде. Рамил белән. Синең саунд продюсерың булдымы әллә? Саунд продюсерлар бит теге бер-ике ел нитәләрдән нары Эшләр. Сау бул итәләрме? Сау бул итәләр. Ярар. Вот шул яңа җырлар, аннары клиплар. Тимербаев белән инде бик катты һаман нитәбез эшлибез. Ой, инде. Тимербаевның җырлары сиңа туры килә. Шулайдыр дип уйлыйм инде мен, үзе дә шулай дип әйтми. Абзый, синең тавышыңа туры килер дип теге шулай шалтыратып әйтәдер җырларын. Әйтә үзе. Так. Клип. Клип төшергән юк булат. Нинди клип? Клипка. Сиңа сертификат әйтәм. TMTV Production'га барасың да. Авылда бер бузау үлде. Теге кисәк суярга туры килде. Шуңа быелны клип беләсеңме? Булат клип дип карап торган бердән-бер бузавыбыз бар иде. Клип төшерергә тиешле. Үлеп китте диде. Шуңа быелны премьера булмаячак. Быел бер. Нигә булмый, чөнки бузау юк. Бузау юк, потому что. Шулай. Әйбәт, кара бу идея бит әлеме? Нәрсә ул инде? Бузау белән? Бузау белән. Клип төшерәсез килсә дуслар, бүген иртән исә көндез менә хәзер чыгасыз абзарга. Абзарга карый башлый. Карыйсыз, так, кайсы клип җибәрергә була. Зуррак булса клип кыйммәтлерәк булачак. Читер машиналарда булар клипыгызда. Әгәр зур теге инде кыш-кышлаган булса. Юганың иң дөресе шул бит инде ник. Не, ана ул чыккан җырсы кем әйтмешки каян алай? Әтәнисеннән алай, әтәнисе каян алай? Шуннан. Ярар. Булды, бузау белән аңлашылды барысы да. Менә шуңа тавык иттек.
Tavuklar жаңағы клипқа жетмей. Клипқа мында бір КамАЗ тауық керек. Тауық иті генә қалды. Тауық иті неге генә жетеді? Жыр алырға ғана. Иттен биттігі өлгіріп иттен неше. Ярар. Соңғы уақытта қойдарда шығыш жасағаның бар. Қойдарға жүресіз. Яқын тирәдә сені қойда көріп болашақ. Қойсы шәһәрләр, қойсы районлар сені көре алашақ. Яқын тирәдә татарча солянка концертлары белән ноябрьдә инде булат. Уртасында. Мин дә булам бит анда, слушай. Шулай менә? Белмим. Бергә чыгып китәбез 4 көнгә. Сезнең кичкенәсе. Кичкенә син үсте бит инде. Кичкенәсе үсте. Үзебез белән чык. Алла бирсә. Алла бирсә. Бу ниләр? Монда теге зей. Курбанкама. Алла. Әгерҗе. Көтегез усары, келеміз әлі Илдар білі. Жырларға. Яқшы, Илдар, біз тауық жеткендір ең қалса. Қазір алардың барысын тұрайбыз да. Бұлғатамыз да. Бірге құлтырамыз да. Анар бұлар. Шуы да керек әлі. Шулай шул. Шикелеш ашысы келмейді. Дұрыс. Пішкен ризы ашы еренде. Әйе. Я, достар, Илдар шуның қатты ұста пішекші болып шықты. Нық. Нық. Ғана барысын тұрап тапты. Илдар, молодец, яқшы тұрадың. Қазір нешелесін, әйде. Мен үйретмейм әлі мен сенен сұрайым. Әйде, нешейбіз қар? Олары мына шу зұр соғытқа салабыз да қазір барысындай ме? Бұттыйбыз. Бұттап қарамайбыз, бұттыйбыз. Әйде, бұттыйбыз. Бұттайдыр бет Рузилия ханым. Рузилия әнәсіні. Әйе, Рузилия әнәсіні. Шулай дей. Шулай дей ме? Сау, тұңдыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Илдар, мұнда бұл бетінде бұл шон қатты ғали әш. Yok önce dürüst miken sana jellep jullağanlar. Dürüst miken diyen ni var tıgı evet gene gelip çıktın diye. Mında anlatıp olsun diye mında berenge gene tugel. Mında berenge gene tugel mında pomidor, kişir, berenge kabak. Kabak var. Kabaşki, kabak. Kabak diye atalayın. Hayır, bunu jitlerdir bu hem. Jitlerdir ya. Bu iki notalı. İki nota? Fa hem sol. Ya bulsun, fa sol. Buna bulay bulsun. Fa sol do. Yara bu sadece jitler. Jitler. Hazır. Kızlısın, burası ne hissedersin? Gadette. Gadette bana tuzlarga gerek başta. İldar tuzu da var, varısı da var, bütünüsü de var. Davay, sen bulgatatır bular, neyme kızın sal. Men kul bilen de bulgatırga, yarıymısın kul bilen bulgatırga? İldar, vakıtımız kul tugel. Ha? Buldu işte. Tuz salmak şu. Buldu. İldar, bu bit seni alıp gelgen tüge şerif pomidorları. Tuzlar. Yok, alar bit ya bile. Kaşık bilen kul bilen bulgatırlar diye şey verdi. Yarar indi. Yok, mana o tüge. Mujik tüge pişirgende temine buladılar bitleri. Mana biz tüge kul bilen bulgatırga yaratar. Dırdı bilen şunda bütün energiyimizni kaldırıp temlenir. Yok, mujik oş günesinde pişirgende ferişteler konatı bilen koyup ferişteler yerden bitedi bit. Şulay deyip aytadi. Şulay deyip. Bilip yerden bitip biteler dey. Aha, buldu. Tuzun korağı gerek bunun. Tuzun İldar, bulay min koradım, şamaladım, yokşu saldım sen. Şulay mı? Evet. Bu ben rizik'nin tuzlu, tuzsuz bulunan min hatta beylemeyim de bit. Şimdi Ece bizge kıymelerini yasamaya şunu koraysın kilemini. Sen makimde vakitte okuğanda kıymeler yasagansındır bitin. Kime yasıydırım? Bu başka şart kime? Bu başka şart kime de? Heye. O çımını baytırıp koyup alaysan bular. Tak. Mesela, iyi de. Anası buna köpek, yasalı. Anası buna köpek mi? Bismillahirrahmanirrahim, aha. Bismillah. Kadar bu ben ide pişiresin mi? Berengi yok mu? Nasıl hazırlıyorsun mesela ide? Ne şeysiyle? Berengi kızdırganım var, kuki kızdırganım var. Ne şey öyle kıldı bu? No yarar kuki kızdırganım hatta. Yok önce hazır mı ne? Tüge balalar nece bulga şimdi kömekmiş. Hadi mektepte bulgaş. Mektepte bulgaş tüge eksternağına. Yok ansı da var, no ige koytkaşta bitalar, sorular bita barabar. Lan işli mi o? İşte ya. İşte hatta işte. O altılarga, jidilerge hatta da. Koytup ilgileme pişirip mene. Ne? Jitşeyinden yani işlettesin de ne? Motor bulsan indi, mene bularım mene da çok koyuyor. Yarar şulay bulsun. Eceller birsin yasap qarayı gali. İldar bir qadı tırşa. Kuk mağara tabası otası kelem, ne şulay.
Башыңа төшсә. Yok indi. Yani. Синең бит ничә күп марtabасы бар инде? Син санап караган бармы өеңдә? Yok benim yok. Ha, iko var. Iko. Юк, минем юк ди. Iko var. Iko var. Min nişip bulganda Кулланасыздыр ошаны. Kullanabız. Nişep kullanmışı. İbet ol. Kaman işi eli. Теге iki. Сакаттансаң, бер 20 ел тузаны сертип кенә торсаң. Ул таба эшләргә тиеш. Так. Курыкма, Илдар. Син шал теге пычак белән генә. Yok, nitedir. Пычак белән шал. Бу бит ни түгел, алтын фольга түгел. Kugarışın gürlidir. Баласын уйнатырга дип җырлый бала. Мен аны жүннәп күрмәдем дә әле, Булат. Син күрдеңме аны? Сен рецептны? Иә. Сен күзәм кирәк булса хәзер. Менә бу көймәсен чигеп ясаган мин. Нәм башын ураган, Менә шулай урыйсың бит. Сен бераз бортиклары калырга тиеш. Моның шулпасы кабылачак бит, шулпасы алып чыкмасын. Басы агып чыкмасын бар. Шулайрак. Инжектор шулайрак инде. Юк, безнең ишу моторрак та килеп чыкты бу әле, бу карале. Безнеке нык мотор килеп чыкты бу. Килмәгенә. Юк. Менә шундый көймә эше килеп чыкты бу. Бу нәкъ фотодар кебек бит инде. Әйе, шуңа әйтәм бит. Кебек. Так, берне ясадык. Берне ясадык, калганнарын әйдә хәзер белән эшлибез. Хәзер безнең телевизион тамашачыларыбыз бик тәмле һәм бик кирәкле, бик файдалы реклама карый. Без бу реклама вакытында монда шалт кимәчекләрен тизеп куябыз да, шалтыр тегендә. Тегендә шкафка. Шкафка сатабыз, һәм бикләп куябыз. Шәтерсеннәр. Тәмле көрәштә реклама. Дуслар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итәм. Бездә бүген Розилә исемле телевизион тамашачыбызга каршы Илдар Әхмәтов көрәшә. Инде аның көймәчекләре хәзерге вакытта духовкада һәм бездә һәр җырчы килгәч, берәр артист килгәч, берәр рубрикалар. Илдар, бүгенге рубрика бар махсус синең өчен генә. Ага. Бу рубрикада мин үземдә катнашам, мин үземдә белмим. Менә синең маңгаеңда да язылган бер сүз, инде дә бар име. Мин үземнеке белмим, синекен күрәм, син минекен күрәсең. Хәзер булай итәбез. Мин сорау бирәм. Мәсәлән, мин үсә торган әйберме дип. Әгәр дә син әйе дисең икән, мин тагын сорау бирәм. Әгәр дә юк икән, сорау син үзең турында сорау бирә башлыйсың, яме? Кем беренчерәк нәрсә язылганын белә үзендә, шул җиңүче. Всё, булды. Әйдә син башла әле менә. Сорау бир, әйдә, сорау бир дә. Ул Илдар күрмәде, миндә бер нәрсә язылганын да җәмәгатьне карап калыгыз. Син минекен хәзер беләсең, әйме? Син минекен беләсең, син минекен беләсең бит инде. Әйе, син белергә тиеш үзеңнеке кем икәнен. Нәрсә икәнен, әйдә. Кем, нәрсә бу? Сорау бир башта берәр. Миндә бармы? А? Миндә менә, миндә бармы? Миңа хасмы? Сиңа, әйе, юк. Юк. Юк дигәч, хәзер менә аңладыңмы син? Әйе, всё. Юк. Так. Ашый торган әйберме? Юк. Юк. Юк булгач, син сорау бирәсең. Нәрсә дип әйтергә микән? Үсә торган әйберме? Юк. Юк. Юк да. Ничек? Юк, менә ул кашандыр үскән, хәзер юктыр инде. Юк. Юк, кашандыр үскән да. Әйе. Мондан җитә дөрәбезсең монда. Хәрсин. Юк, ярар. Мин димәк ашый торган йөрмәдем. Кешеме мин? Юк, менә ул берәр кешеме әллә ул? Әйе. Так. Татар эстрадасынданмы? Так, Татар эстрадасына катнашы бармы? Әйе, бар. Так. Бар. Җырчымы? Әйе инде. Җырчы булгач, барып инде я хатын кызлар яратлар шулай бит. Әйе. Хатын кызмы? Хатын кыз. Так. Лейсан Гимаева? Әйе инде. Шунда. Поздравляю, Булат. Шунап. Менә. Син уйламыйсыңмы, ничек мин төшендем моңа? Син белмим моңа ничек төшендең? Ничек төшендем соң? Нигә төшендем соң мин? Сиңа хасмы дигәч. Нигә төшендем? Чөнки мин синекендә күреп торам. Үшләт әле башымда. Әйдә, сораулар бир.
Әйдә, сен Ну, миңа хасмы деген симит юк дейдең. Ну, ничек хас инде? Менә хас, менә миңа якын ни әйберме? Ну, ничек әйтеп менә? Юк диде. Юк, миндә бармы дип сорадың сен. Хас ансы башка сорау иде. Миндә бармы? Ну, миндә менә синдә шундай әйбер булса, миндә бар дип. Әйе дип. Синдә бармы диде? Әлбәттә. Әйдә. Нәрсә эшлибезсең хә? Әйдә, сорау бер, аңладың бит инде, ә? Ну, миңа хасмысың? Хас, әйе. Сора. Ну, ярар, минем идея бармысың? Синең идея ул юк. Бәлкем бардыр. Теге, ну үзе юк. Илдар, әйдә. Эстрададамы? Әйе. Бер җырчы. Әйе. Хатын кызмы? Юк, ну монда мин аңладым бит инде, юк икән. Миндә бу була. Миндә үзем алайсың. Юк. Мужик кешеме? Мужик, әйе. Ират. Әйдә. Ират. Син җырла теге тенор, бас, баритон сыраласын теге. Ничек өлкән булмы, яшьме дип сыраласын. Өлкән булмы, әйе. Әйе. Өлкәнрәк инде хәзер. Өлкәнрәк. Нинди тавышта? Хәзер әйтә. Калынмы, ничкәме? Төрлечә була. Да була. Нинди алай да була беле? Да була. Төрледә шулай. Ничек иде? Что ли? Нәфкать матулы. Ярый, шулай дип күрсәтте. Ярый. Сынагына белдем. Нишеп алай булды соң? Ярар. Әйбәт. Әйбәт. Әйе. Мин монда беләсең, ничек үземнекен төшендем. Әйтәм, Бәрсә асырап қарам да ашык та дибезме? Юк дидең әме? Әйе. Әйтәм, син кем булгач, миндә дә әйтәм, кемдер инде? Миндә беләсең, миңа Винарис 50 гитне куйганнардыр дип уйладым. Менә шундап уйладым, әйтәм, миндә Винарис 50 гитне дип булар. Миннән килгәннәрдер, мин әйтәм, үземне күрмәдем. Әйе. Шалт, ярар. Бер нәрсә дә уйламадым. Син яраткан җырчы. Илдар, әйдә бу рубриканы бәрі битерик инде, алайса. Әйе. Мин дәйсәм, ул беренче җырлый алмыйм. Шулай беле? Берничә җырлый алмыйм. Аны хәтта моңымда юк. Алай итеп җырлый белмим. Синдә пародия бераз бар. Юк, буга инде. Нинди җырлары бар соң әле? Нәфкать авына. Тип йөрәгем burada туктамасы. Нинди матур җирдә таң ата. Günlerimni bir de buttamazsın. Bu dünyanı min bik yaratan. Татарстанның халық артисты Нәфкать Нигъматуллин. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Рубрика өчен рәхмәт. Килгән өчен рәхмәт. Ярар. Нәфкать Нигъматуллин без җыр дибез. Гомумән инде сөйләшергә кирәк миңа калса. Елның иң мәртәбәле чарасы. Инде син ничә еллар анда бер туктаусыз катнашучы. Димәк, әлбәттә инде ул татар җыр фестивале турында. Илдар бу елны син номинантлар арасында, мин беләм. Һәр елдагыча. Инде бу елда уңышлар теләп калабыз да, ләкин шулай сорыйк әле. Бу ел нинди җырым керә алыр иде? Нинди җырым белән син анда лайыклы татар җыры сәхнәсенә бастыра? Әлбәттә син басын җырларында матур миндә әйтеп куйым. Мин үземдә яратып тыңлыйм. Чыкканда бит инде Булат хәтерләсеңдер теге моңнар патшасы. Митәкләр. Калган җырлар теге. Кешеләргә бирелә. Әйе. Җылы абзыйлар тыңлыйлар диде анда хәтерләсәң. Әйе, менә ибишәр тапкыр җырлатып. Бар ел вакытлар. Әйе. Урамда электрип алып. Әйе, урамда электрип җырлайлар шул җырда дип. Әйе, хисләргә бирелә диде. Аннан соң тагын бер җыр бар иде. Аннан соң китте. Хисләргә бирелә диде миннән соң. Тагын бер җыр. Яхшы хәбәр дигән җыр бар иде. Бар инде җырлар. Бар анда. Әйе, хәзер. Әйе, шулай. Нәрсә үзгәрде ул вакытлардан? Шул вакытлардан. Ничә алтын барсын син алдың? 2000дә 6 микән? 6 булгандыр. Йолдызлар фабрикасына кирдеңме син? Ул вакытта фабрика. Йолдызлар фабрикасы. Так. Шуннан алдык. Менә шуннан киреп китте. Хәзердә инде шул теге салмак җырлар. Салмак җырым шул минем бер генә инде ул яңа гына чыккан теге саташуларым мәллә юрган дип җиттеләр халыктан. Юрган. Кайбер кеше әйтә, җырлама шул җырлама инде. Нигә? Кайбер кеше әйтә. Нигә җырлама дип әйтә ул аны?
Bilmem Jurgan, ninde Jurgan indi ol deyip. Нендей жыр болды енді бұл? Авторлары кім? Мен аны өзімде Темірбаев? алған вақытта Айдар Темірбаев һәм Айдар Хажи. Алар бетini тандымда. Мен аны өзімде алғанда, мен айттым, теге сөздеріне қараймын, аның 200-ге жеткен Журган, менің көз алдыма келіп түсті. Мужик хатыннан айырылған, и Журган астында жылап ята. Бұл сен мақалсы бір түгел енді. Иә. Сен мен алайттым. Жылап ята тұрған мужик түгел енді мен. Екінші жыланнары аңлаттылар да мен аны алайған. Анчыға аңлаттылар. Не deyip, нәрсе деп. Шекті аңлаттылар. Yok енді, шынапта ауыр теге көңіл халатына келгендейме, ол шынапта менің білен де боларға март. Мен де шолай жылап жаттырған мағой екен. Ол именно теге айрылығына түгел. Ол боларға яқын кішіні юғалту, міне Хиянат боларға яқын кішіні юғалту, ол теге әтті әнелеріңді юғалтудан. Мен шуларыны ойлағач қана, мен баштаны айрылу деп кені ойлайдыр. Ақар теге глобалыра ойласам, яқын кішіні юғалтудан шынапта ол бек ауырай бір. Ол шуннан да неттерге, шулай көңіл халаты шундай боларға мүмкін deyip ойладым да, шуларын ойлағаш қана. Жырларға болдым дейді. Шуларын ойлағаш жырларға болдым. Шықтасын әйде. Не ішләдім мен саташуларым әлі Икебізге жеткен юрған İkimizge jitken yurgan jitmi bir üzüme de. Yarar, Tatar Jır Festivali'ne eğlenip qaytayıq. Tatar Jır Festivali turunda. Neler kütəsin bu yılına Tatar Jır Festivali'ne? Neler kütəsin? O yıldan yıl... Tamam, neyin sesi bilen şaqqattırı deyip olayısın. Nesi bilen şaqqattırı da ağır bitelik. Şaqqattırı hazır indi şul tegi sahne bizarışı bilen yıl sayın şaqqattırıp kele Tatar Jırı. Bu yılda bilen indi şunday grandiyoz ayeti utlar bitinde har bit katı grandiyoz şou tamaşa bular. Deyip ümitlenip kalabız. Senin mine gailen, katının mine iki oğlun üstüke alar yerler bir Tatar Jır Festivali'ne bulganlar var mı alarının konkret? Бар, алар теге Әтиянине, бір елна киттірген едім. Әти теге ауылда бүрке берелер бітті, шапка ошанка. Шуны салмайшы пирамидада ерді міне. Шунсы істе қалға. Оғым, бұл қазанығыз бізден ауыл кім керек әкелді. Таш ертлары қырар көбірек. Қазанды теге зұр ауыл делер бітін. Мұнда көрген кіші мұнда келіп шыға, шында теге зұр ауыл көп бейті. Мұнда қаптан, мұнда шылай келіп. Ярарындар, сен оңышылар бұйылында. Рахмет. Біліп қалам, әгерді алтын бар тапшырсалар, ол сен нешенші болшақ? 11-ші, 2-ші? 11-ші мүкен, 12-ші қатырды. 11-ші алтын бар премиясы. Рахмет өтті. Достар, сізде 22 декабрь күнде пирамида көңіл ашу өзәгіне елінің ең масштаблы Умен Татар эстрадасына ел ақырында нәтиже асытырған әрігі шараға келегіз Татар Жыры фестиваліне 22 декабрь 17:00 пирамидада ұшырашырбыз. Айылдарға біз әлбәтте енді оңыштар деп қалады. Рахмет. Оңыштар тілейбіз, елдар һәм сиянчық өзің міне бұл жиһазлар. Жиһазлар әйбәт. Аш бүлмәсеп. Мана бит бізге центр мебелі кебетінен келіп орнашқырды. Журналистар ұрамы 57-ші йыртта орнашқан центр мебелі кебетіне зор рахмет бізіне ештіресіміз келіп. Достар, сіз де барыңыз, келелер, замирларын алалар дегенде өлшем, мұнда өлшем. Кетіп баралар, бірнеше күннен келіп бүтін нәрсені келелерді қабаттан орнаштықаларда қайтып кетелер. Сіз рахмет күні етіп қаласыз. Зор рахмет ол спонсорымыз қарап. Әм сізге достар рахмет. Әр атна сайын біздің тапшырыны қарап барған үшін. Әйдәгіз бірнеше минутқа реклама қарайық. Аннан соңында елдарының түгі күймелеріне детабестерін шығамышады. Дегустациясы бады. Достар, ашар уақыт келіп жетті. Аппетит та ашылды. Шоңа көрі елдар, әйді, қолға биялей алып, сенің күймәшіктеріңді шығарайық мұнда. Дәрі торалды. Бау. Күшті мекеніңді бұл. Исін қолтығында сабай, исін. Слар, сезесіз ме? Бұлай қарап тұрышқа матур. Қарап тұрышқа бек матур тұйыла бұл. Нәрсәді бетім? Бұл ұшаған бет?
Yok, тегеберге ошаган бу. Менің білесіңме булат нәрсе? Так, қазір хатына мына алайық. Менә мын даже нәрсе. Мыныңна қалып қарамаспыз инде. Аяқ алып қарайық әлі баштап. Жоқ, Илдар, мен саған бір нәрсе айтасым келе. Мен саған бір ақылды ебір айтам теге. Я тебе скажу один умный вещь, но ты не обижайся. Жоқ, мен өзімде әйде айтып қарасың. Мен шуны ойлай тұрған ебір мекен. Мында бір нәрсе жетмей кебек. Мен де солай деп мында. Солай деп Міне солай бір. Сен мында орысша санатыға цветная капусталар татаршаға тәржіме етсек түсілік кемісті. Солай міне? Ақ тегі бар, көшін түсілік кемісті. Міне шул әйбірсі бар еді, шул әлі? Мен көргенімде yok аны. Бар енді еншеп көргенің болмасын. Цветная капустаның қайын білемін? Бар, брокколи бар, ешіл түстегі. Брокколini білем. Бар тегі түсілік кемістесі бар. Ансын білмеймін міне, бұсын білем. Міне білмегеш шулай енді. Білмеймін. Рузиля, сіз молодец, сіз білгеш бик яқшы. Шуңа көре, Илдар bir gaybe tutar başta qo'yib qo'ying. Yo'q, mana men Qirdan keldi aytiraman Ilдар. Ajab birsin. Давай, men o'shib keladi. Rahmat. Hayır, qo'yib qarayman boshdan aytaman. Yo'q, motor Ilдар, sinabda motor bik yoshga kelib chiqqan. Yo'q, buning men nekkani bir kerakmi ekan mana. Nima? Nima bo'lgan bu? Aytgan qo'l bilan buni aytib tig'ib olgan edim. Волшебно. Qo'ldan tipdim men. Aytgan boshqa. Qo'shiq bilan bo'lg'atdi. Ha? Yo'q, tamam bu bunun. Bik tamam, no bro. Tegani yetmaydi. Tuzli kabisasi yetmaydi. Ay. Şuna Ildar, aşulanma. Hepsi anladım. Aşulanma bro. Aşulanma bro. Mana bu kastrulli жаровняны. Bu mermer sıktı şunday evet. Ildar sen alırsınız yine. Satып alırsınız yine. Qozunda baranın kibitleri var. Qozunda kibitleri anın birisi Pavlik Nurama 114 adresi boyunca ornaşkan. Barabız. Bir kibiti. Bir kibit Rixard Zorga 11B adresi boyunca ornaşkan. Gorki Park Savda uzagının birinci qotunda zor kibit anda. Andağı saylау mümkünligi men sen aytdim. Men o'zimda shunda atnaga bir kirib chiqam, bilasizmi? Qarab bu sara shag'im tutib shag'im bitnasa yangiliklar bor. Uchastik ishim. Sen bit o'z yerting bilan turasың. Anda ana shinkagarlar, anda mangallar, anda kastrullar, anda qozonlar, narsagina yo'q. Shogird do'stlar, sizda keraksiz, albatta Ko'kmarada da bor u firmaning kibitlari. Hamindi qozonga kelsam, agarda endi siz qozonda tug'il ham Ko'kmarada tug'il ekan, biror qo'ya shitda, agarda ko'rsangiz Ko'kmar savutini aylantirib qarasanda, firmaning logotipiga tish Ko'kmar deb yozilgan. Ruzila, Anas qizi, biz sizni shon ko'ngildan qutlaymiz. Bu жаровня Ildardan da endi hozir mendan da ham albatta bizning topshirig'imizning sponsori Ko'kmar Metal Savut zavodi ochiq aksionerlik jamiyatidan sizniki. Qutlaymiz. Ildar, sana bir zo'r rahmat. Mening o'ylamimcha sen bugun kelgan birda boshqa bo'lmadi. Yo'q, chunki sen bik yaxshi retsept bilib qaytib ketding. Bik jingil. Jingilda, Bik jingil, bik g'odiy. Mana xotining oltida jida ishdan qaytuvna. Ullarim bilan bir topqir, ularning kanikullaridir bitney. Ha, boshqa. Ullarim, ayda negiz qo'ydi. Bir shultirib qarshi olsangiz mana bulay. Yig'ilib ketashak bitkirgan yerimdan. Ana bir azirlasam, bir 10 yil azirlasam bo'lmaydi to'shna. Bir topqir azirlasam. Ildar shunday deb aytaman. Shunga ko'ra, senga ijodiy yumushlar deb qolamiz. Rahmat. Tatar jiri festivalida oltin barsalarga bu yilni da. Rahmat. Endi laureat nominantdan laureat ismini loyiq bo'larga yazsin. Albatta, gastrollarda ishtirokchilarga yazsin. Gastrollarda ishtirokchilar bo'ladi. Ishtirok. Tomoshachilarga tilaklaring bo'lsa, rahmat. Hurmatli tomoshachilar, meni qarashi tuganlarim, do'stlarim, Atiyani bo'lmadi endi. Bo'lmadi endi, sizga deb qaytardim deganim. Oktyabr bayramlarini kutalar. Yo'q, barsana zo'r salom tomoshachilarga da, bizning qarashi tomoshachilarga endi ishlar biz Alloh bersa, sizning shaharlarga da kelib yetarmiz. Siz bizni kutib turig'iz, konsertlarga yurigiz. Bek zo'r rahmat sizga. Rahmat Ildar, sen ham tag'in bir qat. Ildar olib kelgan pomidor aytirgan ham bitdi endi. Hozirgi lechoga qo'shamiz. Alloh bersa bilan. Shuni bilan do'stlar, bugungi topshiruvimiz tamam. Tamli kurash topshiruvini Otnasen Tatmus TV telekanalida kuzatib boring. Qoshlaringiz tamli bo'lsin. Sog' bo'linglar.